Evde radyoya denge gele. Den başkodarın heja iru çarde hecot me 2024 düşemli Brüksel'e saat 13 lamede çarde. Hemen uçen var oje peşkeş bikenle peşi çen ser uçen me. Lilev koşayı konferansa azadi Abdullah Öcalan reddeli darkıstan. Senatör u vekilen baske gotten frey for Öcalan. Gerleyen Kurdistan ile Zabha Kurke Metina u gare çalaki kiren. Hedeke bu arteşatır foto kapağın datine. Leşir nakay heft herem ve ke hereme evliyet teybet hat ilan kiren. Girti İbrahim Boğuzcu girtige hate katil kiren. Dubareden başkodarın hecem dest ve berfirey hanuçen xwediken lev koşeye konferansı azadi Abdullah Öcalan reddeli darxistin. Li paytaxta Kıbrıs'e lev koşa bi sernavê dibin siyaşerê cîhanê ya siyemîn de Kıbrıs û Kurdistan û polîtikaya faşizma Tirk alî îmraliyê û pêdengiya Avrupa konferansek hat pêkanîn. Di konferansê de parêzer Estantuns of Stanîn axivî got yekaneriya bidawîkirina faşizm û dagirkeriya Tirk berxwedana hevpare çareseriya pirsgirêka Kurd çareseriya pirsgirêka Kıbrıs'e û azadiya Birêz Abdullah Öcalanê. Siyasetmedarê Kurd Lezgin Serhajî axivê got bi vê konferansê hat dîtin ku tevneke Kurd a têkoşînê hatiye afirandin. Divê ev teva nav netewê werê bi xêzkirin ku dikaribe dîwarên îmraliyê hilweşîne. Piştre pisporê jeopolitîk Aleykos Muhaldîs axivê got Abdullah Öcalan lîdereke ku dikare tevkariyê li aştiyê tevaya herême bike ji bo wê divê Demirdez Abdullah Öcalan were berdan. Pispora jeopolitika internasyonalist Kirstov Lakovic jî axivê got heta ku faşizma Tirk bi temamî têk neçe ew ranawastin. Tirk ji azadiya Kurdan bi taybetî ji fikrên Öcalan ditirse. Divê têkoşîna ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan were xurtkirin. Rojnavan nivîskar Sevkan Kobanê jî axivê got di paradigmaya Rêber Öcalan de yekperestî netewperestî nijadperestî nîne Rêbera po feresetan netew dewletê red dike. Yekîtiya gelan jiyana azad û jiyana bihevre di parêze. Ev paradigma xeyal nîne şoreşa rojava mînaka vê yekeye. Ji parêzerên Rêberê Abdullah Öcalan İbrahim Bilmer jî biriya Skype tevlî konferansê bû got hin kes û derdor hene ku bawer dikin dewleta Tirk bi Birêz Öcalan re hevdîtinek kiriye. Tişteke bi vî rengî nîne eger hebûya weke parêzerên wî em ê niha li gel wî bûna. Herî dawî parêzer Dinos Paspolis axivî û destşan kir ku divê li qada nav netewî piştgirî ji têkoşîna Kurdan re bêdayîn. Senatör û vekilên baske gotin Frame for Öcalan. Partiya Çepa serxwebûne ahbîldûm li welatê baske yek ji partiyên girîng ên siyasî. Parlamenterên ehbîldî bi dîmen peyamdan û piştgirîdan pêngava navneteweyî. Parlamenter Igor Zulakî pergala qirkirin û îşkenceya li Rêber Apo weke rewşeke dijî mafê mirovan penase kir û got dixwazim ji vê derê peyama xwe ya piştevaniyê ji we re ragihînim ji ber ku ev qasideke aştiye ye. Em dixwazim bibêjin ku bi Öcalan û têkoşîna wê re Igor li Kosîn diyar kir ku azadiya Abdullah Öcalan ve çareseriya ji pirsgirêka Kurd re bîne û wiha dewam kir. Em dibêjin azadî ji Öcalan re. Parlamenter Kihane Etreybin Lagin jî di peyama xwe de got weke ê bîldû em careke din dixwazin ku Abdullah Öcalan azad bibe. Em bi werene azadî ji Öcalan re. Senatörê Baskî Gorka Alejobir Dans jî peyamek da û got hem ji ber sedema mirovî hem jî ji ber tevkariya li çareseriya siyasiya pirsgirêka Kurd em dixwazin Abdullah Öcalan were berdan. Ji herêmên Mursiya, Aragon û Katalonyayê yên İspanyayê jî saziyên sivîl bi peyaman piştgirîdan pêngava azadiyê. Sekretera Giştiya Sigîtê La Jogon Alk Belgord
اجوار پیاما پشگیری دا و گوت آزادی عبدالله اوجلان تیواتیا چاری سریک آشتیانه و کب آپولیتیک ریخستنا جوانان آکاتولونیای آرائنجی سری ده ناتو اسپانیا و فرانسا همو هز و دولتن کو لنبری تجید و ایریشن سرگلی کرد پیدنگین شرمزار کرد. لزاب خاکور که متینا و گاره چالاکین گریلا هاتن درخست داخویانی نوین در آگاهتون چپمنی های پیگه بویرنگیه لرما شهید دلیل آروژاوای زاپه 12 جوتمه ساعت 16 و چلانده لقادا برخودان ایگیره بهاره به سکوانی داگیر کران هاته خستن داگیر کرک هاته جزا کرن 13 جوتمه ساعت 18 و 25 آنده لقادا برخودان ایگیره جودو 3 ماین داگیر کران جالی هیزلمه نجاستاری به هاتن امها کرن 13 جوتمه ساعت 22 چلانده لقادا برخودان ایگیره آمدیه بچکه نیو اوتوماتیک درپلیک که زرخی هاته خستن لهرما خاکور که 14 جوتمه ساعت 7 نیوان دل گیره شهید همین آب چکن گران داگیر کران هات خستن کامره که موبس هاته امها کرن لهرما متینای ده جوتمه ساعت 21 ده لقادا برخودان یا شلازه بچکن فردی لکامره که موبس یا داگیر کران هاته خستن لهرما گاری 13 جوتمه ساعت 11 ده لقادا سپینداره درونه که بتیپا مینی بایرکتار آداگیر کران جالی هزنمه و هاته خستم ایریشن ارتشا دولتا ترکا داگی کر اب تقامنی قدخه کریجی وهای 11 جوتمه لهرما شهید دلیل آروژاوای زاپه تونل میل لقادا برخودان ایگیره بهار جاره که به درونه بمب بارگیری هاته بمب باران کرن 12 جوتمه لهرما شهید دلیل آروژاوای زاپه تونل میل لقادا برخودان ایگیره جودی 7 جاران به تقامنی قدخه کری هاته بمب باران کرن ده 12 و 13 جوتمه لهرما شهید دلیل آروژاوای زاپه تونل میل لقادا برخودان ایگیره اف ام 3 جاران به من قدخه کری هاتی بمب باران کرن ایریشن ارتشا دولتا ترکا داگی کرجی وهای 10 11 12 و 13 جوتمه لهرما خاکور که قادم برخودان ین شهید شریف کنده کولا خنیریا جور بربزن 7 جاران لهرما گاره قادن شیه گیره زنگل دریه هرچه ربینه دشتا کافیا دولا میرانه سیداره سیسر دریشه سپینداره 13 جاران لهرما شهید دلیل آروژاوای زاپه قادم برخودان ین گیره جودی و گیره بهار 5 جاران لهرما قاندیل قادا به پالان آدو جاران لهرما متینای قاده برخودان یاسر متینا شلازه او بشیری 5 جاران بگیشتی سوهو 2 جاران به بالافرین شهر هاتیه بمب باران کرن ده 12 و 13 جوتمه لهرما خاکور که قاده برخودان ینگیری شکف شهید شریف و 13 جاران لهرما متینای قاده برخودان یاسر متینا 21 جاران لهرما شهید دل آروژاوای زاپه قاده برخودان یگیری بهار 15 جاران بگیشتی 49 جاران به هلیکوپترن ایریشه هاتیه بمب باران کرد. نوین در آگهان دنا هپگ ناسنامه شهیدین زاپه اشکره کرد. نوین در آگهان هپگ به داخویانیه که ناسنامه گریلای شهید اشکره کرد و گفت هشت تباخ 2024 هزین گریلای لقادا برخودان یا گری جودی یا هرما شهید دلیلا روژاوای زاپه لدیج ارتشا ترکا داگر کر جدو آلیان و چالاکی کرن. گریلا جه مسافه نز و به بمبه دستان و چکین فردی لچپرین داگر کران خستن و شرکی دجوار چیه بو. ده انجام شر دجوار ده هفرین گریلا سه چپرین دجمن تنه کرن. ارتشا ترکا داگر کر قادا چالاکی 6 جاران به بالافرین شهر بمب باران کرد. ده انجام شهر و بمباردمان دجی هفره گریلا آگر چکتار بستا آگر آسمین سید و جمال دیرازور تبلی کاروان نمرین کردستانه بون. هپگه جمالپات شهیدان و گل کرد سرساقی خواست و ناسنامه شهیدان و ها اشکره کرد. سیدار کلچ به ناسناف آگر چکتار لبدلیز اجدایک بویه دایک سمیها باف معروف ده هشت تباخ 2024 ده لزاپه شهید بو. اوین آتش به ناسناف بستا آگر لسیرته جدایک بو دایک و باف نوریه ابراهیم ده هشت تباخ 2024 ده لزاپه شهید بو. زهرا آنگای به ناسناف آسمین سید لآمد جدایک بو دایک آیهان باف محمد صدق ده هشت تباخ 2024 ده لزاپه شهید بو. بشار صالح به ناسناف جمال دیرازور لدیرازور اجدایک بویه دایک و باف یازی صالح ده هشت تباخ 2024 ده لزاپه شهید بو.
هفری آگر وک اندامکی مالبادا که خودی که نشوپیا ولات پارزی یا کور لنافچه تتوانا بیتی سیحاتنه. هفری آگر لدبستانا گند خوند و پشره لدبستانا شوینی یی بو جی هری دجواری آسیمیلاسیون خوند. هفری آگر د جوانتی خوده تبلیکارین جوانین ولات پارز بو. ده سال 2013 ده جباکور کردستان تبلینا و رفین گریلا بو. هفری گریلا لهر قاده تکوشین ده انیا هری پیشتر لدیجی ارتش اترگا داگر کر تکوشین کر. هفری آگر وک شوبتار زیلان ده هشت تباخا 2024 ده لهر ما شهید دلیل زاگ روسیا روژاوای زاپه ده چالاکی فدایی یا ایریش یا پیک آنی و تبلیکاروان نمرین کردستانه بو. هفری بستاجی لنافچه مصرچ آسیرته ده ناو مالبات که ولات پارز دجدایک بو و ده تمنه که پچوکته پکه و گریلای آزادی ناس کرن. هفری بستا حتی به دبستان آمده خوند و ده سال 2014 ده جباکور کردستان تبلینا و رفین گریلا بو. هفری گریلا بستا وکه گریلای که یجا استاره لهر قدا برکودانه ده انیا هری پیشته لدیجی هزین داگر کر شرکر. هفری گریلا بستا ده هشت تباخا 2024 ده لهر ما شهید دلیل روژاوای زاپه ده چالاکی ایریش یا فدایی ده تبلیکاروان نمرین کردستان بو. هفری آسمین جی لنافچه آمد بسمیله ده ناو مالبات که ولات پارز ده اجدایک بو و ده تمنی پچوکته لهمبری تفگر آزادی بو خودی سمپاتی. ده سال 2013 ده شهادت خال خواه و نومان آمد ارتم خراب بولود و شهادت خزمین خواه و جگرخوین خوسر ودات آنگای پر بباندور بو و ده سال 2014 ده تبلینا و رفین گریلا بو. هفری گریلا آسمین پشتی پرورده دستپیکی وکا میلیتانا که سرکتی یا یجاستاره یا پسپور لدیجی هزین داگر کر تکوشین کر. هفری آسمین ده هشت تباخا 2024 ده لهر ما شهید دلیل آروژاوای زاپه ده چالاکی فدایانه ده تبلیکاروان نمرین کردستانه بو. هفری جمال لباجار دیر زوروی باکور روژلات سوریه ده ناو مالبات که ولات پارز دجدایک بو. هفری جمال به شورش آزادی روژاواره تفگر آزادی کرد هین نستر ناسکر. هفری جمال لدیجی داگر کرنا گریس پیجالی دولت ترکا میتینگر و وکا شروانه کی ورک جی خواه دشرده گرد. پشت ره تبلینا و رفین گریلا بو. پشتی پرورده دستپیکی لهر قادا برخودان ده انیا هری پشته لدیجی هزین داگر کر تکوشین کرد. هفری گریلا جمال لهر ما شهید دلیل روژاوای زاپیکو به چالاکین سرکتی ناو خوال دیروکا تکوشین آزادی نویسی و ده هشت تباخا 2024 ده چالاکی فدایی یا ده شر لدیجی دجمن ده تبلیکاروان نمرین کردستانه بو. Mehmet Öcalan diyar kir ku du mitinga azadiye de gel peyameke zelal da devlet u heze navne tevi gud ku evda khaz azadiya fiziki reber Abdullah Öcalan u çare serkina perskeka kurt diken u heke te koşun vere mezin kiren dikarin encameke bides bixin. Kampanya kapır başlamışandına. A daviye jurol ve dere mitinga çebu devlet el her tarafı müdahale kir. Hem Rusya'ka hem deve kampanya kada anveci Rusya ve tiştijbin. Her derengman. Gereki medda zü dest bekiriya belki çare seriye hem mesela Kürt hem Seva Sarok daha baştı bu. Dereng bu salaka kampanya kapır mezin temeşandına انوال هر کسی لا اروپا هر در انسان ما لکی در اینه تمام پیروز دکن و داویه جی zaten سال تمام چقدر سال دنیا دیویه ام دخوازن که kampanya devam بکن مثلا سروکه مثلا کرده سوی مثلا کرد چاره سر ببه روکه پیشتا دموکراتیک مجادله خواهم دوام بکن و یا راسیه کامه انده بکنسه درک روی پیش روز هر تشتیمه باش و راست با فکر نیاد کنم ببین مساج که باش دا مساج دا هر کسی دا حکمت دا دولت دا uluslararası gücü ki sarok şandi ve da her kesi o
قال يعني حقا مبشافي خادي جتناون هاون شاكر بافيا كبرا ما ذنبو ريا مردنا ريا رها ريا تكاني بباطمان ريا العايزة باريا نجي قرتون اما ببي حالي دا قال لفادرة سلسات بشتاكات قرق وبكر ونشوني اكاني كن سروكي مال فادرة پایام دایی پایام باش بون و هر تشتیخا ایکی مبدی هر تشتیخا باش بو و امز هر کس de erişi gelkeri bunu muroven ku duruşmaya biji seruka po PKK gele gel vire girti bun binçavande dozgere komeriya liceji lidiji Merve Nur Tekin doz vekir bu Merve Nur Tekin le dadgah cezaya giran ya Ardakhane bu bahane propaganda yarıkısına terör ekeriye hate ceza kirin pişti bir yara ceza kirin le dadgah bilend hate erekirin Parizerin Merve Nur diyazi sıbata 2023'dan de serli dadgah destura bingeyin ayemedan dadgah destura bingeyin bir yaren kure berapo ve kemru ve ke siyasi u lideri civaki ku duhaze perskire kambiriyen demokratik çareser bike bir xist û biryarda ku duruşmaya biji seruka po di çarçoya xwe ifade kirine de û suçnîne dadgeha destura bingehên di heman biryarê de got ku xwendina çarxa şoreşê jî beriya niha di doza Mekî Katar de weke suç nehatiye dîtin ji bo wê jî xwendina merşê û berskirina bijî seroka po şiddetî teşvîk nakin û di çarçoya xwe îfadekirinê de nesuce. Welatiyên ku biryara qedexeyê nas nekirin û beşdarî mîtînga azadiyê bûn wiha gotin gelê Kurd heta ku ji rêber Abdullah Öcalan agahî bigire wê dev ji berxwedana xwe bernedin. معلومه وزانم جبو شاتنه هم جبوی özgürlük serokê xwe ji bo vê tecrîyê servî xelkê rabe ji bo demokrasiyê ji bo wekheviyê biratî em hatine em ji bo şiddetê filan natine îca wan û dibînin ku ew çi dikin çi düşünmüş dibin û dibînin yani xwestinan ben em jî wek însana jiyana însanî wekhevî biratî û özgürlükhê dixwazin özgürlika xwe الشخص سروق دا تجدید سر تمامی خلقیه سر ما گشتایه ev tecrid kunneş ki emji özgür nebe azat nebe emji özgür azat nabın tekoşin ku eğer merim mücadele bike merim serkebe umarım mücadele ke merim mala khuruni razı kema khawab merini padim kes tişki nadem merim hatta sabi negri daik şir nadi vallahi em boy barış yavatana em devin bira barış bira baskil madkana em bernadna em reda daha qam ava em reda engellemiştikana ama işte em düğüne bira rımde bira barış bira zviçalon işte boy vuy em hatana mitika bira ya mitika amade ya bir nevi em de bir jak bir denken bir akate wan bar hende ha em de bir görüşme bir bakın em bed khazanam hatta em başına em jali khub bakna hatta ama kide tişteki kan bin Dencama dengdane de durojande serokên nûyên baroyan hatin hilbijardin kongre çûlûnehan a baroya Amedê dozdehê cotmeyê baxaftinan dest pê kir. Hevserokê Komelê Hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD Şaxê Amedê Gizem Mîran Balkişan serzextên girtikan û got Birêz Abdullah Öcalan, Hamidî Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysi Aktaş li girtika İmraliyê bi tecrid giri giran kirîre rûprûne. Nêzîkatiya devletê ye li hemberî pirsgirêka Kurd li hemberî girava İmraliyê ye. Em dixwazin hukuk û qanûn bikevin devrê û mafên destûra bingehên bernasîn. Piştî axaftina Mîran, parêzerên jin bi pankarta qetilkiran jinan polîtîke derketin ser dike. Li kongrê plakek dan parêzerên ku 25 salên xwe tîjê kirine. Bi vê mabestê plaketa awildan hevserokê giştiyê HDP'ye berê Selahattin Demirtaş ku niha girtiye. Di kongrê ve berê med derê parêzer Eyüp Aydenî jî axivî û balkişan serzextên li ser zimanê Kurdî piştî dengdana du rojan kongre bencam bû. Di hilbijartinê de Abdulkadir Güleç weke serokê nû ya baroya Amedê hat hilbijartin. Abdulkadir Güleç li ser hesaba xwe ya medya dijîtal peyamda û got em bi hev re bihêzin em ê bi hev re bi ser bikevin. Ji bo serokatiya baroya bat
Batmanê jî çar endam ketibûn pêşbirgê. Di encamê de Abdulhamîd Çakan dengê herî zêde wergirt bû serokê nû yê Baroya Batmanê. Di lijneya giştiya Baroya Mêrdînê de jî çar bernamzet hebûn. Di encama dengdanê de Ahmet Duyan qazanç kir. Piştî encam diyar bûn namzetan hevdû pîroz kirin. Di hilbijartina Kongreya Sû heftan a Baroya Rihayê serokê berê Abdullah Öncel dîsa hat hilbijartin. Kongreya herî aloz derbas bû ya Ankarê bû. Heft namzet ketin pêşbirgê. Kongre bi êrişa endamên Koma Parêzerên Resîst a li dijî Koma Parêzerên Hemdem û Azadîxwaz dest pê kir. Gêliyek şer di navbera her du koman de qewimî. Vê jî mohra xwe li Kongreyê da. Bülent Yücetürk di encama Kongreyê de 3534 deng bi dest xist û bû serokê Baroya Ankarê. Li Şirnexê heft herem weke herema ewlehiyê hat îlan kirin. Walîtiya dagirkera Şirnexê heremên Besta, Cûdî, Gabar, Kato, Feraşîn, Dûle û Gelamemê di nav de gelek heremên girêdayî navên da Şirnexê û navçeyên wê yên Silopya, Cizîr, Basa, Qilêban û Elkê ji bo 15 rojan weke herema ewlehî ya taybet a demkî ragihand. Her wa ketin û derketina wan hereman jî hatiye qedexekirin. Girtî İbrahim Boğurcu li girtikê hate qetilkirin. İbrahim Boğurcu ku bi îddiayê pîvana berdana bi şert bin pê kiriye beriya çar rojan li navçeya Qosera Mêrdînê hate girtin li girtika girtiya tîpa Eya Mêrdînê hat qetilkirin. Hat îddiakirin ku Boğurcu li girtikê krîza dilderbas kiriye û rakirine nexweşxaneyê piştre jî ji nîvê piştre jî nîvê li girtikê vegerandine. Boğurcu ku carekê din li girtikê nexweş ket duh ji nû ve rakirine nexweşxaneyê. Boğurcu nekarî bê rizgarkirin jiyana xwe ji desta. Malbata İbrahim Boğurcu cenaze wergirt û li goristana navendiya navçeyê veşartin. Biryara bi zorê birîna dadgehê ya Şebnem Kuru Fincan jî hat dayîn. Serokabere ya Yekîtiya Tabîbên Tirk TBM endamê rêveberiya Wexfa Mafê Mirovan a Tirkiye TİV Profesör Doktor Şebnem Kuru Fincan jî bi baneya piçûxistina dewleta Tirkgelê Tirk û Parlamentoya Tirk dihate dadgeh kirin. Darîşina yekemîn ya doza li dijî Profesör Doktor Şebnem Kuru Fincan jî li İstanbulê li sû yekemîn dadgeha Asliye ceza hate pêkanîn. Di danîşînê de Profesör Fincancî û parêzerê wê amade bûn. Lê rêveberên TİV raydarê Mafê Mirovan ya Navnetewê û nûnerê Konsolosxaneya Almanya tevlî danîşînê bûn. Şandeya dadgehê biryar da ku Profesör Doktor Şebnem Kuru Fincan jî bi zorê bînin danîşîna dadgehê û danîşîn talîk û 27 çileya 2025 kir. Milisên HBDH kamyonek imha kirin. Di daxuyanê milisên şoreşa Semsûr ên HBDH de hate gotin nehê cotmeyê kamyonek ku hate tespît kirin ji Arnavutköya İstanbulê diçe Kocaeli'ye ji bo bîranîna şehîdên komkujiya gara Ankara'yê li Kocaelî ji alî milisên me yên şoreş Semsûr ve hatiye şewitandin. Ji hilbijartina dema şeşemîn ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê ji hefteyekê kemtir maye welatiyên Silêmaniyê diyar kirin ku divê gel dengê xwe bikar bîne ji ber ku ger rêjeya dengdanê kêm be Statûya Herêma Kurdistanê dikeve metirsiyê de. لایەنێک هەیە کە وڵاتێکی بێگانەی هێناوەتە سەر وڵاتەکەی ئێمە مەسافێکی زۆری لە خاکەی ئێمە داگیر کردو ئەمەش ڕەنگ بێ مەترسی زۆر دروستکا بۆ سەر وڵاتەکەمان بۆ سەر هەڵبژاردنەکەمان هیوادارم ئەم لایەنە بەخۆیان بچێتەوە هیوادارم پرۆسەی هەڵبژاردن بە پرۆسەیەکی باش بێ بە باشی بڕوا لەبەرۆی ئەم جاریان ئەگەر قوارەی هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی دەنگ نێنێ لەسەروی لە سا 50 دەنگ نێنێ قوارەی هەرێمی کوردستان لەوە چێ بکەوێتە مەترسیەوە پێویستە خەڵک بەڕاستی ئەم نەهامەتی و ئەم بێداد و بێمەعاشی و کەم و کوڕی لەبیر نەچێ تێگەشی یعنی ئەگەر تۆ ڕازوگلەیەکەی فەرموو حەقی خۆ بکەرەوە دەنگدان سەنگی مەحەکە دەنگ بە بەیەشێکە بزانی کە خزمەتت دەکات دەنگ بە بەیەشێکە بزانی کەەوە ئەو ئاوات و ئاماژایی کە تۆ ئینتەکە بینێتە دی تێگەشتی بەجامەری سەوەی کە سوالەکەی تر علی داگیرکاری بەڕاستی هیچ کەسێ پێی خۆش نییە بەڕانێک حیزبانی کە لە 10 ساڵتیشان پیان خۆش بێت باشوور کوردستان داگیرکرێت بەڵام دەسەڵات نییە لەگەڵ هیچ ئەقلیمیە ینی ناتوانێت زۆر شت بکەی بەڵام بە عام کورد پێی ناخۆشە
Belgeyektin axyanet ederket holê PDK ji bo artêşatır fotokapan datîne. Çavkaniyek teybet ku nexwest navê xwe eşkere bike dîmenek ku belgeyektin axyaneta PDK'ye radestî rojnivîsê kir. Ev belgeye xyaneta PDK kemîna kamereyê ku ji aliyê berpirsê asayişa giştiya navçeya Bilê ku ji bo kontrolkirina gelê herême û gerileyan hatiye danîne. Li gurî agahiyên ku heman çavkaniyê ji Ajansa Rojnivîs dane berpirsê asayişa giştiya navçeya Bilê yê herêma Barzan ya PDK diçe dikana Ferhat Mihemed ku kel û pelên wesayîtan difiroşe. Ferhat Mihemed bi xwe jî di asayişa PDK de kar dike kamera kemînê di 26 tabaxa 2024 de teslîmî berpirsê asayişa PDK dike. Berpirsê asayişa Bilê yê PDK di 5 îlona 2024 de berpirsê asayişa Bilê yê PDK li gel du kesên din kamereyê li riya ku wê gerîla têre derbas bibin bi cih dikin. Ev gemîna kamera ne gerilayan xelkê herêmê jî qeyîd dike. Di dema ku Dewleta Tirkiye dagirker de encama agahiyên îstixbaratên PDK'de li nav xaka Başûrê Kurdistanê êrişên hewayî pêk tîne destpêkê di medya PDK'de li ser êrişê agahî têne belavkirin û êriş têne rewakirin. Dema mirov li van dîmenê dinêre mirov baştir fêm dike ku çima çepemeniya PDK beriya herkesî van agahiyan belav dike. Kolberê ku jî çiya ketibû xwarê jiyana xwe ji dest da li gurî medya Rojhilatê Kurdistanê Kolberê Kurd yê bi navê Silêman Hesenpûr êsû heft salî ji xelkê gundê Espes meya ser bi bajarê Zerdeşt heftiya borî li Sînûrê Qandîl dema ji ber hêzên Îranê di reviya ji çiya ketibû xwarê û bi giranî birîndar bûbû. Çavkaniyê ragihand ku Kolberê di nexweşiyê de dihate dermankirin tevê hemû hewldanan jî jiyana xwe ji dest daye. Ji zanîngeha Rojava 435 xwendekar mezûn bûn. Zanîngeha Rojava ji bo mezûniyeta 435 xwendekaran li Parka Azadiya Rojavayê bajarê Qamişlo şayek li darxist. Di şayê de xelkê Bakur û Şadê Sûriye malbatên xwendekaran û bi daha nûnerê saziyên rêveberiya xwe ser rewşenbîr û akademisyen amade bûn. Xwendekaran bi cil û bergên xwe yên folklorî û şalên kel sor û zer bi hillandina wêneyên şehîdan meşeke bi heybet bidarxistin. Bi ser navê saziyan gelek axaftin hatin kirin. Endama destê rêvebera zanîngeha Rojava Evin Ahmet Dest şanke ku zehmetî li pêşiya xwendekaran nebûn astengî û got îro xwendekaran ji nû ve bi dîrokê zanist û zanabûna xwe dinivîsînin. Endamê hemahengiya zanîngeha Abakur û Şadê Sûriyê Xelîl Elî jî xîtabê xwendekaran kir û wiha xivî. Hûn ê jiyaneke birûmet û demokratîk ava bikin. Hûn pêşerojê vê civakê ne. Hêviya me bi we bilind e. Em derçûna we li we pîroz dikin. Piştî axaftin bi dawî bûn evîn Swêd, Hesên Osman û mamosteyên zanîngehê derketin ser sahneyê xwendekar ve xwendekaran pîroz kirin û bawernameyên derçûnê dan xwendekaran. Di dawiya şahiyê de hunermend Nesrîn Botan û Xêro Abbas Trump pêşkeş kirin. Zordariye lehemberi ve bu takoşino azadi iro afandakare meni heja giro ke dedim gohertin Rojava rojakel peşwaya rojakel grana evi civagi hamid ve de wenj mara jiyana ka azad demokratik buna ava bikin binavi hamangi zaningehen herem ve bakurojja tisui ama hamiyan peruz dikin Raman Ali Rama Ali Li nêzî Heyfayê teqîn çêbû bi dehan İsraîlî birîndar bûn dezgên ragihandinên İsraîlê diyar kirin ku di encama teqîna balafirgehê bê mirov li nêzî Benjamîna ya nêzî Heyfayê bi dehan welatiyên İsraîlî birîndar bûne. Hat gotin ku balafir di odeya xwarinê ya barêgeha Lîwa Golanî ya Eka de hatiye teqandin.
Kanala 13 İsrail ragihand ku de encama taqînê de herîkem 40 kes birîndar bûne. Rêveberiya Giştiyê Stêrka Sûriya Dawîn Elben ji malpera Yêdûk Ahramûr re axivî got değrîşa di 20 kesên birîndar bûn de rewşa 5 kesan giran e. Radyoya Artêşa İsraîl jî çavkaneke leşkerî nîşanda û ragihand ku pergala parasteyê hewayî ya artêşa nikaribû pêşiya balafira bê mirov bigire. Her wa çavkanên tenduristiyê yên Gazayê ragihandin ku di êrişên 24 saatên dawî de ji ên İsraîlê yên li ser Gazayê de 43 Filîstînî hatine kuştin. Li gurî heman çavkaniyan tenê di êrişa li kampa Neserat Alidir jî dibistaneke koçber lê dimanîn de 22 Filîstînî hatine kuştin. Belêgodan Cemenûçê nîv û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş. Say, yeah, what did I do?